इसको अभी आपने अरे माना ये था क्या? सड़ने का माल है भाई, एक दिन रखेगा तो खराब हो जाता है, वो काला पड़ जाता तो है। अभी हम लोग को देना पड़ता है, पब्लिक को जिसका पैसा लिया उसको वापस देना पड़ता है ना। लेकिन ये ऑफिसर लोगों ने ताला लगाया था, आपने इलीगली जो नहीं, ताला ऑफिसर है, लोग का क्या है, ऑफिसर लोग को सॉरी बोला हमने, बोला Sorry तो बोला। सॉरी बोलने से वो जो इलीगल है वो लीगल नहीं हो जाएगा ना। बताया ना उन लोग को। आपको अगर जो माल है वो निकालना ही था तो आप कल ऑफिसर को बोलना चाहिए था। करने का दावा नहीं कर रहा है, हमारा जनता से अच्छा करने का है। 15 साल क्या 20 साल हो गए ये लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं सैंपल। लेकिन आपको नहीं लगता आप जो केमिकल जो डाल के जो केला है वो पका रहे हो गलत है? कैसा होता है, हमारे पास भट्टी है ना अंदर। लेकिन अभी वो लोग ऑफिसर हमारा लोगों भट्टी लगा 3 घंटा हो गया, वो निकाला तो गर्मी वाफ येता ना, तो वाफेर उदी गेले म्हणता घाम येलं वाफ ना राहू दे, काम आमच्या मग रूपात. तर तुमचे म्हणणे असं की जे ऑफिसर म्हणणे आहेत असं की ते आता सॉरी बोलले काय झाले लोकांनी मागे- मनपाचे किती देतात तू असे करता आता काय ना मरपाची लोकांचे संसार उरला, सगळ्या भाजीपाल्याक ते घाली नसताना भाजीपाला उत्पन्न जाता, तसे तू भाडा केळबे लायता उत्पन्न जाता, घालता असे शेतकरी कित्याक म्हाका अशें करूंक जाय, आमी 30 वर्सां जाले केळीचे वेपार करता, ते लोक मारले आज कोण खावन मेले ते हाडून मोडे दाखयपा, कसले केळी खावन मेला म्हणून खंय बरयले आहा ते म्हणजे दुसऱ्यांक मारपाची काय ना कोण ना अर्थ हे मारपाची काय ना, मारपाची फक्त तोंडाना तोंडानसून मारता. तू खूप उलयता मरे अरे कितें सुबेसू बाजार अख्ख्या सज्ज बाजारान येता आमी, पब्लिकीन आसता, पब्लिक फुडें आसता, सांगताय व्हडल्या व्हडल्या घरा ना काय ना, शेतान उत्पन्न जातली कशी, आमच्या पानां फुलांना आमी ताका कितें कितें मेडिसन एडवायज करून हाडून पानां फुलोवता, पानां केळ्याची, म्हणजे ते तेन्ना केळ्याचे फुलता, केळ्याचे बोंड येता भायर. ऑफिसर येयला तांकां काय किंमत ना तर त्यांची ड्युटी ते करता, 15 वर्सां जाले म्हाका वळखता ते, हय वळखत मग कितें करपाचें, सॉरी म्हणल्यार ताका कितें केलां तें? तुवें तो हे गेला, लोक मारलेले कशे ऑफिसरांक सोडले म्हाका सांग लोक बाकीचे बरे आसा लोक मारलेले कशे अरे हांव सांगलेले तांकां ऑर्डरीचे आहा ते दिवपाचे आहा, साहेब सॉरी म्हाका चावी दी म्हणलेले. खरे वतले So, yesterday, post our surveillance drive, where we had detained one doubtful lot of bananas with Mr. Noor Ahmed, and we had asked him not to dispose the stock because it was believed that there was a use of chemical in ripening, and the sample was sent for analysis. But in the morning, we received the input that he, in the early morning, has disposed this stock, and when we came and we verified, the stock was disposed by Mr. Noor. We have brought him to the site, and he failed to cooperate with us, but with the help of the nearby vendors, by verifying their CCTVs, we found the vehicle by which the stock was sent, and the stock was traced, which was sent to his brother in Panjim, and from Panjim some of it was distributed in the market. Around 60% of the stock we were able to recover, which was destroyed. Now since he has gone against our directives, we have filed an FIR with the Mapsa police, asking to take action on him for violating with this stock and for disposing stock that is doubtful, that could be laced with chemicals, and putting the life of public to risk. So we have noted those sections and we have requested the Mapsa police to act. Similarly, we will be also writing to the Mapsa yard, and we've already spoken to the owner of the shop, and we've asked him to remove this guy, to terminate his contract from that shop, and strict action will be taken on such vendors for playing with the life of public. And we also want to pass a very strong message to all the other vendors who do such things that are harmful for health. We will be taking strict action, which what we have done in the past will be continued. किती सेक्शनां लायिल्लीं आसा तांकां आतां सद्या? We have quoted section 274 and 275 of the new act, that is the Bharatiya Nyay Act, which is there. And there are other relevant provisions which the police will also explore. Similarly, under the Food Safety and Standards Act also, we will issue under section 31 to a notice will be issued to him for operating without the license category that is required for him. And once the report is out also, we will carry out a further investigation. Mainly, we will see that we restrain such vendors from engaging into food business. तो दोगांक अरेस्ट केला न्हू, आतां अरेस्ट दोगांक गेला न्हू. आम्ही पोलिसाच्या
हातीन तांकां दिला. सो फुडले कितें कारवाई आसा ते द PI इज बीन व्हेरी कॉपरेटीव एंड ही सेड दॅट ही विल टेक एक्शन. दोगांची नांवां कितें नांवां? मेनली जो फूड बिझनेस ऑपरेटर आसा ताचें नांव जी आमी कंप्लेन फायल केला तो नूर अहमद येल्लापुतीन म्हणून, आनी ताजो भाव जो आसा ताणें स्टॉक रिसीव केला तो मकबूल. सो हे दोन आमची नांवां हातून आमी मेन्शन केल्या आमच्या कंप्लेनीन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.